Dobar dan, dobrodošli u Anđelinu kuhinjicu. Danas ću vam spremati američke palačinke sa vanil kremom i jagodama. Za palačinke nam je potrebno 100 ml mlijeka, 100 g brašna, 1 kašika šećera, prašak za pecivo, vanilin šećer, 1 cijelo jaje i 3 belanca. Za fil potrebno 500 ml mlijeka, 1 puding od vanile, 4 kašike šećera, šlag 100 g i jagode 400 g. Stavit ćemo 400 ml mlijeka u lonac na paru. Dodat ću šećer i promiješati. Razmutiti puding sa 100 ml mlijeka. Kada se mlijeko zagrije, dodati rastaknut puding i promiješati. Ostaviti puding da se kuva na pari dok ne postane čvrst. Skuvan puding ostaviti da se hladi. Dok se fil hladi, počinjemo sa pripremom palačinke. Prvo ćemo razbiti jedno jaje. U jaje ćemo ubaciti kašiku šećera i umutiti mućkalicom. U umućeno jaje dodat ćemo 100 ml mlijeka. U umućeno jaje i mlijeko dodati 100 g brašna i umutiti. U umućenu smesu dodati 1 vanilin šećer i 1 prašak za pecivo. Odvojiti belanca od žumanca. Dobro umutiti belance. Bitno je dobro umutiti belanca da bi palačinke bile fluffy ili ti sunđeraste. Dodat ćemo smesu koju smo prethodno umutili.
Lagano pomiješati belanca i smesu. Bitno je dobro promiješati palačinke da ne bi imali grudvice. Na prethodno zagrejan tiganj premazati malo ulja. Palačinke pržiti na srednjoj temperaturi. Nakon 30 sekundi pečenja okrenuti palačinke. Nakon 30 sekundi izvaditi palačinke. Okrećem ih da bi vam pokazala kako bi trebale da izgledaju. Nakon što smo spremili palačinke, spremit ćemo filu. Na 100 g šlaga dodajemo 100 ml vode. Možete kiselo, ali ja sam koristila običnu. Šlag ćemo dobro umutiti. Kada smo dobro umutili šlag, postepeno dodavati puding. Filu umutiti da nema grumuljice i da bude krest. Sada filovati palačinke sljedećim redom. Za završnu dekoraciju koristit ćemo sirup od šumskih jagoda,